Oh mwami Yesu Kristo turagushimiye na turaguha icyubahiro kandi Yesu urakoze mana urakoze ku mugoroba mana ijambo mana imitima yacu yarerushe imitima yacu yaribabaye imitima yacu yarifite ibyumviro byinshi ariko mana urakoze kutugendera urakoze kuturemesha urakoze mwami kuri ijambo mu izina rya Yesu mana turagushimiye mana turaguha icyubahiro iri jambo rirakuye ahantu riratujyana ahandi mana rirakuye mu ngazi yo hasi riratujyana mu ngazi hejuru mu izina rya Yesu mana turagushimiye Yesu Kristo urakoze mana urakeneye abarepantanse b'abantu bazima urakeneye abantu barepantanse b'abantu bakuze urakeneye mana ko tugokuruka tuko hasi tugokuruka tuko hejuru urakoze mana urakoze Yesu mana urakeneye mana ko tube abana bo kurirarira ariko tuba abantu bazima abantu bo kwekenya amagufa iri jambo ry'igufa rotereboti mu izina rya Yesu mana turagushimiye mana amajambo y'ubugingo amajambo y'ubuzima amajambo mana atuma dukura mana sema Yesu haleluya Paulo yavuze ngo mutegeza kumenya uburebure bwa Kristo riparaboti haleluya amen Yesu Kristo turagushimiye mana baya majambo kumugoroba Yesu abishime kungabire zose mana mbere watanze ibishengero ingabire y'umugisha ingabire yo kwigisha ingabire zitandukanye mu izina rya Yesu mana turagushimiye haleluya watugende mana watugende papa watugende Kristo abantu benshi bariko barerera babatari kukuri Yesu Kristo haleluya amen mana turagushimiye urayagura imitima yacu Yesu Kristo uradukujije n'ujya w'imirimo mana iyo ari seminere mana seminere karimo inyigisho mana Yesu Kristo haleluya amen haleluya nena Yesu mana tunatuza kunyiganyika oya papa barakwizeye wewe haleluya amen Yesu urabaza intumwa mbega namwe mugomba kugenda mbega namwe mugomba kwigira baravuga tujye hehe tukumve ko tujye hehe dufite amagambo y'ubugingo dufite amagambo y'ubuzima amajambo meza haleluya urakoze mana urakoze Yesu Paulo aravuga ngo ikigizo ntandukanya n'urukundo rw'Imana yakunze Yesu aradukunze Yesu araduhamagaye Yesu aradutoranije haleluya amen nanakimwe Yesu nanakimwe papa izo zitandukanya n'urukundo abamarayika y'ijuru abaganga ab'indwara ab'ibibazo ab'ibindi byose bishobora gutandukanya na wewe Yesu Kristo haleluya kandi tubisoma mana turiko turarengana turikaza wewe hari icyo ugiye gukora mana hari ahantu ugiye kudukura mu izina rya Yesu haleluya hari indwara ugiye kudukiza hari ubukene ugiye kudukiza ko twiteze wewe twiteze Yesu haleluya amen hari iminsi hari ibihe tumaze mu buzima bw'atacyonimariye ariko mu ijambo ryawe wavuze waricyo twiteze mana impinduka twiteze ubuzima bushasha twiteze mana inyishu haleluya twiteze guseruka kwawe twiteze kugaragara indwara abantu benshi bariko baragenda ibihe byinshi bariteze gukira bariteze intsinzi bariteze rotakara bariteze mana bariteze gukubona
bariteze Yesu. Haleluya, amen, amen. Yesu Kristo, abigisha bawe baza kuri wewe baravuga twareye byose, twareye ababyeyi, twareye imiryango, twareye byose, turagukurikira mbega tugoro nk'iki. Yesu urabishyura uturoka ijana ku ijana ku isi, hama urongera ubugingo budashira. Haleluya, Yesu Kristo ariyo ugiye kudukorera Mana, ariyo ugiye kudufasha mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Raba y'umupapa Mana, urugo rwe rurakaniye. Yesu Kristo ariteze kugira neza kwawe, ariteze intsinzi yawe. Raba y'umumama, Yesu Kristo barabikana urugo, ariko Mana ariteze intsinzi, ariteze wewe, ariteze amahoro, ariteze Kristo. Haleluya, amen, amen. Kristo bariteze wewe. Haleluya, abashomeri bari ngaha Mana, bariteze akazi, bariteze akazi, bariteze ijambo cy'akazi. Hari akayira, hari inzira ugiye guca, hari inzira Mana, hari icyango cyo gukura abantu ubushomeri mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Mana arabura urubyaro rwanjye itawe, aho icyubahiro Mana, uri Imana ikora ibirenge byo gusaba, ibirenge byo kumvira, kuko ubushobozi bwawe Mana udukoreramo buri. Reka Mana ukora kuvugurura abana bawe bagarukira batanga amashimwe. Haleluya, urakoze Mana, nukuri Mana turatanze ishimwe imbere yawe Mana. Urashoboye, urashoboye, urashimwe, ishimwe, ishimwe, ishimwe. Arantu dukuye, ari urugendo tujyaneko, ari ishengero tujyaneko, Yesu Kristo ari ubundi buzima tujyaneko, ari urugero tujyaneko. Yesu Kristo urakoze Mana, turagushimiye, tubahiro bitawe.
urashoboye tugukomeye amashyi. Tuvuga ngo nimba yaguhaye amagara izokwima amafaranga, nimba yaguhaye impemu izokwima ibindi, nimba yaguhaye kuvuga no kwiyumvira irakwima n'ibindi nabyo bifatika. Ibyo ni inyongera, iyakoze ibya mbere irakora n'ibindi. Abakwiteze Mana ntibazokorwa n'isoni kandi ntibazomaramara. Haleluya, asante. Nuko bikubwira ni igikorwa gikwiye kuba muri wowe, ukavuga ati umunsi wa Mungu nta kindi kintu gikwiye kumusamaza, kandi ndazi ko Imana izovugana natwe biciye mu ijambo ryayo. Ibyo nta gukekeranya. Nuko rero reka duhaguruke turangize. Mbona n'umwanya watujanye, twari tuzi ko tuvuga intahe, ariko mbona umwanya watujanye. Hari umuntu afise intahe yihuta nk'imwe cyangwa zibiri?